Sirata hadis عن أبي هريرة مرفوعا أبي هريرة خبرت إن رجلا زار أخا له في قرية. Bir vaqt bir kishi o'zining qardoshining, o'zining do'stining halini bilarga ikkinchi bir shaharga yo'nala. İkinci bir şirlikka yo'nala. Fa arsadallohu ta'ala ala madrajatihi malakan. Shunda Allah subhanahu va ta'ala maning yo'luna bir farishtani qo'ya. Maning yo'luna bir farishtani jibara. Bu farishta meni kirib tura yo'lda. Falamma ata alayhi al-malaku qala ayna turid? Ham bu kishi bu farishta yana kirib ketgach, bu farishta menga ayta, "Qo'ya yo'l tutding" deydi. Qo'ya yo'nalding? Qala azuru akhan fi hazihi qaryati. Ham bu kishi ayta, "Men de o'zimning do'stim yonına ketdim" deydi. Mana tigi shaharda, mana bu shaharda men do'stim yashay, onun yanına ketdim. Qala hallaku alayka min ni'ma tarubbuha. Shunda bu farishta so'ray, "Sening bu kishini senga biror narsa berasi bormi? Ya'ni sening onda biror hajating bormi?" deydi. Qala la illa anni ahbabtuhu fillah. Shunda bu kishi ayta farishtaga, "Yo'q" deydi. Shundoqda men bu kishini Alloh rizoligi uchun yaratdim. Ya'ni Alloh rizoligi uchun uning xanin bilan boram. Qala fa inni rasulullohi ilayka innalloh. Shunda bu farishta aytanga, "Shundoqda meni senga Alloh jibardi. Meni senga Alloh jibardi. Qad ahabbaka kama ahbabtahu lah." Allah seni yarattı deydi. Nechik sen tigi qardoshingni yarattın? Allah seni yarattı. Allah seni shulay yarattı deydi. Shunga ko'ra agar birlarimizning biror qo'yda do'stlar yashaykan, onun yoniga halim birga borganda Alloh rizoligi uchun borga kerak. Shunday niyat yasarga kerak. Ham shu vaqtda Alloh seni yaratashaq. Shu vaqtda Alloh seni yaratashaq. Qaysi biz bugun Alloh rizoligi uchun qardoshimizning halini bilarga boradi. Butun shaharga, men bir shaharda deb, bu kishilar bugun ko'rshilarina kirmay, kishilar bugun ko'rshilarina da kirmay, qaysi biz bugun Alloh rizoligi uchun butun shaharga bordik, Alloh rizoligi uchun qardoshimizning halini bilarga boradi. Shunga ko'ra agar biz o'qigan hadislarni olsak, İslam dini o tinchlik, motorlik, yarattuv, yaxshi muomala, do'stlik dini. Do'stlik dini, qardoshlik, salam dini. Bugungi kunda ko'p kishilar islomni kiri yoqdan, yaxshi yoqdan ko'rsatarga tirishadi, nachar yoqdan ko'rsatarga tirishadi. Bu islomning dushmanlari. Bu islom dushmanlari. İslam dini biz bugün ko'rgan televizorlardan ko'rgan islom dini tugul. Bu islom dinin qopma qarshisi. Aytganimizcha islom dini motorlik, go'zallik, do'stlik, tinchlik dini. Ham shulay bugun biz hatto musulmonlar orasida ko'rgan bu musulmonlar orasida qopma qarshilik, nindidir mazhab bo'lu, nindidir masjidlar bo'lu, talashuv, izg'ishuv bu islom dinidan tugul. Bular barisidan nodonlik, dinni bilmovchilikning natijasi. Dinni bilmovchilikning natijasi. Shunga ko'ra agar payg'ambarimizning vaqtini aylanib qaytsak, sahobalar vaqtini aylanib qaytsak, payg'ambarimiz sug'ushdan so'ng mushriklarni asirlikka olgandan so'ng ularni baylab qo'yaydi shunda uramda. Onlar shu sahabalarning bir-birisi orasida bo'lgan muomalani ko'rib, bir-birisi orasida bo'lgan do'stlikni ko'rib, onlar islom dinini qabul etdilar. Bordik shuning uchun ular g'ajablandilar shu motorlikqa, shu do'stlikqa, shu tinchlikqa, shu sahabalarning bir-birini nechik yaratuvlarini ular g'ajablandilar. Chunki sahabalar ular agar o'zlarida biror narsa bo'lsa, yaxshi narsa, shu narsani shundoq o'zining qardoshina berga tiladilar. Shu narsaning qardoshida bo'luvini tiladilar. Shunga ko'ra bugun biz ko'rgan bu islomda bo'lgan, bu bizning orada bo'lgan musulmonlar orasida talash, so'g'ish, nedir bo'lishuv, mazhab bu islomga qopma qarshi keladi. Bular borisida aytgancha nodonlikdan, Qur'on ham sunnatni bilmovlikdan, nedir kishining fikrini, nedir imomning o'y fikrini iyarlikdan. Agar boribizda Qur'onga, sunnatga, sahobalarning anglovuna qaytsak, bizda borsa ibodat bo'lar edi. Bu islom dinida bo'lgan bugungi kunda so'g'ishlar bo'lmas edi.
Бу ислам гаиләләрендә булган аерылулар, кыерсытулар, мөселманнар арасында бер-берсе арасында булган талашлар булмас иде. Нәрсә булса идек? Әгәр кешеләр кая кайтса, Коръан ва сөннәткә кайтсалар. Ниндидер кешеләрнең уй-фикерләре түгел, Коръан ва сөннәтне өйрәнә башласалар, моны тормышка ашыра башласалар. Менә без бүген сезнең белән алдык, бу бик мөһим мәсьәлә. Карагыз, бүген без алдык бу китапка кадәр 600 хадис тәрҗемә иттек Сахих ва Сагир. 600 хадис, хәзер бүген инде 270 хадис. Барысы бергә инде 800-дән артык хадис алдык. 800-дән артык хадис алдык. Шушы 800 хадисның 4тән бире кимендә яхшы хулык турында, әхлак турында, ярату турында, тынычлык турында. Әгәр без бүген шушы хадисны, шушы без алган 800 хадисның хәтта 10%-ны тормышка ашыра башласак, безнең тормышыбыз үзгәрер иде. Хәтта гаиләбездә, хәтта бер-беребез арасында. Шуңа күрә мин инде эндәшәм шушы хадисларны тыңлаучыга, шушы дәресләрне тыңлаучы кешеләргә. Бу хадислар тыңлау өчен генә булмасын иде. Бу хадислар тыңлау өчен генә булмасын иде. Шушы хадисларны тыңлап тормышка ашырырга кирәк. Тормышка ашырырга кирәк. Менә бүген хадис тыңладыгыз, мәсәлән, күршегә яхшы мөгамәлә турында. Шунда ук моны тормышка ашырыгыз. Кертеп бирегез аңа берәрсә күчтәнәчкә. Хадис тыңладыгыз, хатынга, ир кешегә яхшы мөгамәлә турында. Шунда ук аны тормышка ашырыгыз. Хадис тыңладыгыз, ятим бала турында, башка мискиннәрне ашату турында. Шунда ук моны тормышка ашырыгыз. Шул вакытта бу хадис сезгә мәңгегә исегездә калачак. Шул вакытта бу дәресләрдән бәрәкәт булачак һәм тормышыгызның ничек үзгәрүен күрүсез. Баракаллаху фикум. Шуңа күрә әгәр дә бер нәрсә ишетте икән, сәмигънә ва атигънә. Моны тормышка ашырга кирәк. Ишетү өчен генә булмасын, тыңлау өчен генә булмасын. Баракаллаху фикум. Дәвам итәбез.